twifurije kugira uwa gatandatu mwiza cyane. Marika mu gihugu cya Espagne yo kuri wa gatandatu iratubwira yuko La Liga yamaze gutukura kabisa, yatse umuriro. Ni nyuma ko Barcelona inganyije na Sevilla ubusa ku busa ku kibuga cya Sevilla, rero igata amanota 2. Real Madrid irasabwa gutsinda ku cyumweru, Sociedad igahita ifata umwanya wa mbere kuko bareba uko zahuye, kandi Real Madrid yatsinze Barcelona ndetse kandi Real Madrid inganya undi mukino Barcelona. Ubwo rero kunganya amanota bahita bareba ko mwahuye, akaba rero La Liga rwose igiye gushyuha cyane. AS yo iragaruka ku magambo ya Piqué avuga ati rwose La Liga biragoye cyane ko tuzayitwara, ati kubera imisifurire rwose ngo niyo yikomye cyane Gerard Piqué nyuma y'iyi match. Mu gihe kandi ibinyamakuru byo muri Espagne byo byaramukiye muri iyi nkuru gusa ni Barcelona na Sevilla. Ikinyamakuru Mundo Deportivo ati bafashe feri, Barcelona ati bayihagaritse. L'Esportiu Extravia bivuze gutakaza. Eri Periodico y'i Catalunya ati karavate y'inyatsi. Dario do Sevilla cyangwa se Daily Sevilla, ikinyamakuru cyandika buri munsi cy'i Sevilla, ati Sevilla yagaragaje imbaraga resista kabisa, inagira impuwe. Iki kinyamakuru kivuga ko Sevilla yagiriye impuhwe Real Madrid kuko yayisabaga gutsinda, ariko nanone iraresista, irahagarika ikipe ya Barcelona kugira ngo ibone sport ya Champions League. Ari nako Estadio Deportivo nayo ntiyacikanywe kuri wa gatandatu, ikabivuga ati kabisa Sevilla ati yabonye amanota yifasha kugaruka muri sport ya Champions League, ati Messi bamumetralije, ati nta hantu yagomba kunyura, ati amagambo ya Sergio Reguilon tuyaha icyubahiro kabisa, tumupeti yatsinze. Puntavuyo nyuma yuko Barcelona inganyije na Sevilla ubusa ku busa kuri wa gatandatu, yo ikabitubwira tubwato bwaruhamiye mu mujyi wa Sevilla. Mu gihe kwikesetse mu kiganiro n'amakuru yatangaje yuko Real Madrid itazatsinda match zose sigaje, ati ibintu ntibirarangira rwose mwe mwitonze. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ho ni inkuru y'akababaro. La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Repubblica, La Stampa, ibi binyamakuru byose byagarutse kuri Alex Zanardi w'imyaka 53. uyu musaza rero akaba akoze impanuka agonganye n'ikamyo, akaba ari mu bitaro by'Isiena, bamutwaye na helicopter uko ibinyamakuru bibivuga. Akaba kandi uyu mugabo azwi cyane mu by'ukuri mu mikino Paralympique, afite imidari ne y'isi. Uyu mugabo bundi mu mwaka wa 2001 yakinaga imikino ya Formula 1 ndetse na Champ Car. Mu mwaka wa 2001 rero aho bita Rosling yaje gukora impanuka, hanyuma agira ibyago mu by'ukuri biba ngombwa ko bamukuraho amaguru, birababaje. Ariko nyuma yaho rero ahita ajya mu mikino ya Paralympique, sasa atwara imidari y'isi. Akaba rero yongeye gukora impanuka mu by'ukuri agongana n'ikamyo, ntabwo ubuzima bumere neza cyane kabisa, akaba ari mu bitaro by'Isiena. Rero ubwo n'ukuri ntabwo byoroshye. Quotidiano Sportivo yo iragaruka kuri shampiyona y'Abataliyani iri bugaruke nyuma y'iminsi 103. mu by'ukuri Serie A iratangira uyu munsi. Akaba rero baganiriye na Capello, umutoza rero wazo za Real Madrid ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani, akaba yagize analyse akora kuri shampiyona iza. Bamubaje ku bibazo bya Juventus, akaba yavuze ko Juventus ikibazo ufite gikomeye cya mbere ni uko nta rutahizamu ifite imbere, nta rutahizamu ikinisha. Bamaje kuri Lazio Roma, akabavuze ati Lazio Roma muri iyi sezo yarasharije kabisa, ati ni ikipe yo kwitega mpaka izarwana kugera ku isegonda rya nyuma. Bamubajije kuri Inter Domine yatsinzwe muri semifinals muri Coppa Italia, yavuze ko Inter izagaruka byanze bikunze kabisa, ati nayo izarwana kugera ku munsi wa nyuma. Corriere della Sera cyangwa se Corriere di Roma ikaba yagarutse kuri Olivier Giroud, umusore w'ikipe ya Chelsea, nubwo yongera amasezerano kugera mu mwaka wa 2021, ariko Olivier Giroud akari gushakishwa cyane ikipe ya Lazio Roma. Lazio ngo ntirakura y'amaso rwose, iramukeneye. Nyuma yuko rero Timo Werner aje, Tammy Abraham ahari, hakaba hakiri Michy Batshuayi baramutse batamugurishije, ikipe ya Chelsea ikabona umuntu waha offense cyane kuri Olivier Giroud, bakaba biteguye kuba bamurekura. Ikinyamakuru The Sun ati umupira wagarutse kabisa. Daily Mail yo ikabigaruka kuri Bruno Fernandes ivuga ko yatabaye Ole Gunnar Solskjaer mu gihe Tottenham Hotspur yananiwe gukuramo ikinyuranyo kugira ngo yigire imbere. Ikinyamakuru rero kiragaruka ku ikipe ya Manchester United yanganyije na Tottenham Hotspur igitego 1-1. Bruno Fernandes ndetse na Bergwijn akaba batsinze ibyo bitego ku mpande zombi. The Sun kandi irakomeza kutwereka ko Mourinho mu kiganiro n'amakuru mu by'ukuri yikomye VAR mu buryo bukomeye cyane. Akaba rero yavuze ko ira penalty ya Pogba itariyo mu by'ukuri ntago yemera, ari nako avuga ati ikipe mu by'ukuri n'ubundi musanzwe umwana ribana kuri statistique ntago byoroshye byayo. Urabona ko kuri Demere batwereka yuko ikipe ya Man United ikaba imaze gutera penalty 23
kuva season ishize kugeza ubu ngubu muri Premier League niyo kipe yahawe penalty nyinshi cyane kurusha indi kipe yari yose. The Sun kandi iragaruka kuri Leroy Sané akaba rero agomba gusohoka mu ikipe ya Manchester City nyuma yo Pep Guardiola mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo akaba yarabisobanuye rero avuga ko Sané bamuhaye inshuro 3 contract nshyashya arayanga akaba rero agomba gushaka club agomba kujya mu Bayern Munich iri kuvugwa akaba rero club bakumvikana mu by'ukuri muri isama cyangwa se samita haranje amasezerano Man City yiteguye gutandukana na Leroy Sané. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku mpungenge yuko Tammy Abraham ashobora kuzabura umwanya mu by'ukuri mu ikipe ya Chelsea nyuma yuko bazanye Timo Werner. Umutoza Frank Lampard mu kiganiro n'abanyamakuru yabigarutseho akaba yaramaze gutangaza yuko rwose yaganiriye na Tammy amubwira yuko bagomba kuba bakompeta umwanya na Timo Werner. Michael Arteta mu by'ukuri akaba akomeje rero ihangana mu ikipe ya Arsenal nk'uko ikinyamakuru The Sun kibivuga. Uyu mugabo ngo iyo agiye kubabwira line-up ayibabwira face to face ntago amohereza message ngo ababwire ngo uyu nguyu uzamanzamo no ngo abastari bose mu ikipe ya Arsenal yiteguye kubabwiza ukuri abareba mu maso. Akabeje umunde atarabanjijemo Alexander Lacazette, Nicolas Pepe, Luiz amushyira kuri bench arangije uzini ntiyamushyira no muri line-up byose ngo ntago yigeze ajya kubohereza message cyangwa ibindi, araza akakubwira face to face kabisa umureba nimbona nkubona amaso ku maso. Umugabo no umukapo cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Pep Guardiola. Real Madrid igomba kwideplaza ikajya gukina n'ikipe ya Manchester City match retour ya 1/8 kirangiza cya Champions League. Baka rero UEFA yarateganyije yuko izi match ishobora kubera kuri Avenue Zinetre cyangwa se zikabera ku makipe yagombaga kuzakira iyo mikino. Pep Guardiola bamubajije kuba Real Madrid itaza ngo ikinire Etihad bakajya gukinira handi uko yabyakira. Pep yavuze ati nta kibazo na kimwe, ati UEFA ibyo zadutegeka ni ibyo ngibyo kandi byose bizaba muri security y'ubuzima bwacu twese. Ati iki ni ikibazo gikomeye, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bidasanzwe, ati rero twese tugomba kuba flexible kabisa, ati tugakinira hariho hose kandi tukiyadapta. Mwibutsa ko Pep Guardiola yamaze gutakaza mama we kubera ikibazo cya coronavirus. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kiti Marseille ishatse yahumeka atariko. Ibi rero ikinyamakuru kirabyandika nyuma yuko UEFA yamaze gukubita ibihano ikipe ya Marseille kubijyanye na financial fair play. Bakaba rero Marseille yari ifite ubwoba yuko bazayikura mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi nkuko babigenje ku ikipe ya Manchester City, ariko ntago ariko byagenze n'impamvu kivuga ati ikipe ya Marseille ishatse yaruhuka kabisa. Ntago rero yakoye ku marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi ariko bayikubise ibihano. Akaba yiciye miliyoni 3 z'amayero, ari nako kandi banayiciye imyaka 2 ikurikirana ikina amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Revenue zo ku mugabane w'Uburayi amafaranga izajya yinjiza izajya ikatwa 15% ikipe ya Marseille, ariko ntacyo dayahumeka. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyanagarutse kuri Marco Rose n'umutoza ikipe ya Borussia Mönchengladbach akamaze gutangaza ko abasore babiri b'Abafaransa batazakina mpaka ise zirangiye, Alassane Plea ndetse na Marcus Thuram. Abangaba bakaba baravunitse saison yarangiye. Ikinyamakuru kandi L'Equipe cyagarutswe kabisa ku rukiko rwo muri Espagne rukaba Neymar yaragiye kurekarama kabisa rega Barcelona yuko yamuriye amafaranga miliyoni 43,600 imufitiye y'amabonus igomba kumwishyura, ahubwo byarangiye Neymar atsinzwe bamuca miliyoni 6,700 agomba kwishyura ikipe ya Barcelona. Ndishyize akababaro zo kujya gusebya ikipe we petit. RFP mu gihugu cy'Ubufaransa cyamaze gushyiraho amarogo kabisa ya championnat professionnel Ligue 1, Ligue 2 ndetse na RFP bwa rero bakaba bamaze guhindura amarogo ngira ngo uri kubibona aho ngaho. Thiago Silva, Edson Cavani rero nabo bakaba bamaze kuba bemeranya na Paris Saint-Germain kongera amasezerano ari supplémentaire kuri ibi byumweru byongereho kabisa, hanyuma bakaba barangije amasezerano yabo rero bakaba bagomba guhita basohoka mu ikipe ya Paris bakigendera. Reka nkwifuze kugira weekend nziza cyane rero, Imana ikurinde.